excuse me. Ayo. Le le batletse batho ba le sebetsa jwang? Ba ra ba le batlo bane. Re tla e bua. Thabetse bona o qala o tla. Ke thabetse bona hle bona ka. Mophuthe wa ka wa kgale, how are you? Ke wena. Uthi oh okay, family dumelang le hantle nkgono. Thank you. Okay, ha re yeng lentsweng la ntate Modimo. God bless ngwanaka. God bless all Dineo. God bless mophuthe wa ka. Okay. Ke kopa re rapella di grocery ke vandag. Mama ntsetse. O ka ntsetse? Are ka 21 di bula. A go zo 20 bula ba tlola mo stulo. Ane ke rara ka radio. Ka radio. O mfounetsa re jo ntse ke sa batle tla ke re ke kgathetse ke nyama ru ila qhoma stulo. O boleletse. E mpolelletse. Ke a leboha. Okay. Re tlo rapella di grocery ne ba tsona le ditšhelete tse felang ka speed. And then ke bo mang ba fela ke a tswa le go tshaba phamisa matsogo. Ke bo mang ba felwang ke grocery ka speed. Moshimane wa ka wa mo profeta ke kwa ne sonta se tlang monitoring yana e tla ka mona yana ya ka mona because hona mhlanki emang ka nqane so yana e tla ka nqane ke ba mang ba fellwang ba grocery ya o e felang ka speed ke tsebile a re tlwele go rapela grocery ha le fellwe mo selona a le fellwe a re tlwele a re bueng ka jobo ha na ingwapa le jwe na re tlwele ya di grocery a le fellwe le ya tšhelete ya gore lefelwa ke tšhelete ke a tswa a le tlo phamisa matsogo so go botsa ka just a waste of time ene ke bua nnete ke tšhentšha molaetsa ene ke bua nnete a ke sa tlhola ke rapela grocery a le na mathata grocery mo ke bua nnete ke tšhentšhile a ke sa rapela grocery a ke sa rapela ke bua pela ntate Modimo ke tlweletse ke re ke le tla tshwanela le tseba gore ha ke etsa special service ke se etsa because ke tlo thusa lona a ke reke grocery nna ke dula ke le momos a ke na bothata ba grocery ebile ke felwe ke grocery because a ke reke le grocery a ke na mathata le grocery mme wa ka a ke reke grocery nna grocery ka ke bobe ka lebese a ke utlwa ke hlekakeile so ha ke le botsa gore ke bomang ba fellwang ke grocery a ra nako o botswa fa o phamisa letsogo jwale o tšho gore a lena mathata grocery ene ke a tseba gore ba bang ba lona baloi ba kgonang ka grocery le a tseba gale ke rapella baloi ba re kgona go romela ditšhotšwane dinke di-grocery so ha ke re ke bomang ba fellwang ke grocery le ikentse di-steering le mpontsha gore nna ntho e ke etsang ke lešano ya re tlwele mona beso re ka buang ka eng re buang ka mojolo kapa ka lenyalo kapa re buang kang ke tlo etsa grocery ya grocery ke fitile ya grocery ke tlweletse ke kopa o tšhentšha molaetsa grocery done qetile a ke sa bua ka grocery now o fitlhelela ke re kena o fitlhelela ha ke re if ke botsa ntho and then le tseba gore o na le bothata ba ona botsa fa o phamisa matsogo gona mo ke kenang teng santse ke nagana ke bue ka eng ntate Bea ya grocery fela ne ke tlo ya tšhelete bana ba tlo ema bana ba sa tlo ema ba hlola ke ya grocery empa ba na le mathata a grocery ya tšhelete bana ba tla ema jwang tse
ntse ke batla re bue ka ntse ke ipatla because a kere ke tlile ke itukisetse o tlo rapella di-grocer Mamorena ntse ke nagana re bue kang ntse ke nagana ke a thola fela ntse ke nagana ya grocer ke tswile ho yona assembly ya ditšhelete tswi bazalwane seleke o mentionile lengolo le leng hoseng ha le radio ntse ke batla hore nka bua ka ne ke tla ke itukiseditse grocery le ditšhelete sefapano ke tswile ho tsona done sa bua ka tsona tla bua ka tsona mohlang le njwetsang hore le na le mathata a tsona so if le sena mathata a tsona why ke tshwanetse ke etse tshebeletso ya ntho eo Tlhapi o tseba tlhapi itoloke A fish. e etseditswe modimo a na etsa metsi When God created the water, o nana le kelello ya ho hlokomela tlhapi he had a mentality of taking care of a fish. ka mantswe a mang modimo na re ha ntsa etsa metsi In other words, God was saying when he was doing the water or making the water, o nanahana tlhapi he had a fish ka mantswe a mang on his mentality. metsi In other words, the water, purpose ya hore metsi a be teng the purpose for the water to be there. ya pele ne le hore tlhapi di be le lehae The first thing was for because the fish to modimo na have a tseba hore shelter. yena ha tlo kgona ho hlokomela tlhapi mare a re metsi ke o fa responsibility ya ho hlokomela tlhapi God said that I cannot take care of you fish, but I'm Number two. giving you the water Modimo to na- have the responsibility modimo for na you. nahana o na sa ntsa tseba hore le tlo ba le kgwapane a ba sa etsa metsi hore le hlatswe kgwapane jwale ke la thola ntho e ke buang o e bona mothong ya pela le no ha hlapa mo shebe ka s ha o ka mmona sa o shebe o tsebe re ke bua ka yena motho yo a hlapa wa bona le makeup ola o tshasitswe fela o beuwe fela wa rwalwa kepse ya wiki wa rwelwa katiba ena ya wiki ena fela hlong now ke a pele eo That one is the first one. now ya bobedi The second one, when modimo a na etsa ha ke tsebe ka puo e nngwe ditshepe tsena tse le lekiswang ke ditau a seng wild animal sure teacher wild animal and nna ke a bua ka wild animal ke bua ka tshepe a ke tsebe le tla iphandela tshepe ke itse tshepe ka English springbok di eng when o shebella wildlife. wild animals o tlo bona hore ditau di phela ka eng ditau di ja nama so ka mantswe a mang when modimo ana creator ditshepe modimo na na le mohopolo wa ho hlokomela ditau le re tanki ke sokola ntho e nka buang ka yona jwale ke kgutlela ho yona ena e ntenneng ena ne ke ngadile sefapana o swaka ne ke ngadile ya di grocery
mara jwale se ke kgutletse ho yona because ke zame ho nahana hore nka bua ka eng. Jwale ke kgutletse ho yona. Jwale se ntse le molaetsa wa grocery ona e ntseng ke o rera. Now a re kgutla le Teboho ditau The lions, when Modimo a di beha naheng when God put them in the wilderness, a etsa ditshepe. he made therefore the springboks, the impalas. Modimo o ne a tseba hore ditau God knew that lions di tlo fepuwa, will be fed. di-springbok di tlo Modimo o sebedisa di-springbok ho fepa ditau. God is using the springboks to feed lions. Ha o ya ka metsing When you go to the water, yona tlhapi e qetang ho bua ka yona, that same fish that I spoke about, dishaka di jang what does shark eat? di tla ditlhapi. They eat fish. So ditlhapi Modimo God, ha na etsa dishaka when he created o na the tseba hore sharks, ditlhapi tsena di tlo hlokomela dishaka. he knew that the fish will take care of the sharks. La bona Modimo o fepa batho ka eng? Uyabona ukuthi o fepa God is batho jwang? providing people with what? Wa bona Feeding Modimo people. o fepa ntho tsohle tsa di-creatileng o na le tsela o di fepa. Everything that God created, he has a way of feeding it. Le nkutlwisa batswalang? Do you O na understand? le tsela o etsang ya ho di fepa. He has a way of feeding it. Dinonyana Birds, Modimo ha na di create when God created them, o tsebile hore di tla phela ka jwang. he knew that he will use the grass to feed them. Now jwang The grass, mosebetsi wa tsona le diboko ko fepa dinonyana. its duty and the worms is to feed the birds. Now ntho e nngwe le e nngwe eo Modimo a e creatileng Manje, everything that God o e created, createtse le ntho ya teng e tlo e hlokomelang. he created something that is going to take care of that thing that he created. Now here's the thing bazalwane, Nansi into ke. le nhlokomela. When as much re ka criticize tshepe kapa ra utlwa bohloko ha tau e ja tshepe, As much as we can criticize the springbok, but tshepe yane that springbok, Modimo ha e sheba. when God looks at it, A re well done tshepe. uthi Tshepe. wenze umsebenzi omhle Because- wena springbok, O etsa responsibility ya o e kutliseditseng yona. you are doing the responsibility that I brought you for. Ntse ke tsamaya le lona ne. Are we together? Now ha o ja nku lona ha re ja nku, When you eat a sheep, Modimo ha na create nku when God created o the na sheep, tseba hore re tlo ja nku. he knew that you are going to eat a Nku sheep. ya re hlokomela, The sheep ya re take cares of re ja us. yona. We are being fed Now the sheep. ke batla re tleng ho rona he. Difuna size kuthi ke ngoku. Now yena ka re ke tlo ipuella jwale mara ke bue le nna ke Bible. Scripture se se le ka se badileng sa Marena pele chapter 17 The scripture that Sileke read on the radio 1 about siri kings, siri ke be It says- qetile qala o bona nako qala o ipona ke tlo rera nako khutshwanyane tje yo satano le shano hle sentse qetile. Now 1 how bala scripture sense 1 King chapter 17 1 Kings chapter 17, ere it says, when ho omelletse when it's dry, modimo mpe God. eme Vascom modimo God, ke ne ke nahana o tlo tla le bikinyana metsi. When o bala chapter 17 bazalwane when you study the book of 1 Kings chapter e bua 17, ka komello. it speaks of a famine. Heading ya teng e bua ka komello ne. Komello It ke speaks of a famine. E re komello mehleng ya Elia. ho no ho omelletse. There was a famine. Verse 2 mme Verse 2. Lentswe la morena la fihla ho Elia la re, eh tsamaya o lebe nqa botjhabela, o yo ipata pela molatswana wa Kerite, o ka botjhabela ho Jordan. Verse 4. O tla nwa metsi a molatswana woo. Mme ke se ke oh laetse re atla makgwabeng. Teboha ka speed. Verse 2, then the Lord said to Elijah, leave this place and go to east and hide there near the cherished brook
east of Jordan. Mamelang bazalwane. Listen, Le saints. mameleng ka speed. Listen to me. Ke ha o omella hohle. It was a famine in the city. Ke ha o ba dry. It was dry. Mara modimo a re, God says, molatswana, the brook, wena ke kopa o ska ba omella. do not run dry. Wena, You ska ba omella. do not run dry. And when modimo a hana hore molatswana o na o ome, When God refused for the brook to be dry, modimo na se interested in molatswaneng. God was not interested in the brook, But modimo, but ho God, nona le motho a neng a mo nahanne. He had somebody in His O mind. nahanne Elia. Ebecinge u-Eliya. Modimo ha na etsa metsi, When God created o the water, nahanne tlhapi. He thought of a fish. A kere ke qadile moo. Dikale Ne a- ke etsetsa hore le be le understanding ho fihlela ke fihla molaetseng wa ka. I wanted you to get clarity before I get to Na my hopola ke message. tse modimo a etsa tlhapi, o nahanne ha na etsa metsi, o nahanne something a tlo e sebedisang to provide tlhapi. Amen. And lerato la ntate modimo The love of God ka ditlhapi with regards to the fish, ha dumele hore ho be le komello. La o ka ba le komello mara ho na le mo ditlhapi di phelang teng. Modimo o make sure hore metsi a dula le teng, because ha metsi a ka omella ditlhapi di tlo safara. though there could be a famine, God ensured that where fish are, He ensured that there is water so that the fish survives. Ne a ndiva bazalwane. Are you hearing So me? modimo o etsa bonnete ba hore ditlhapi di ho ska ba le mohlang di fellwang ke metsi. God makes sure that there's no way that the water will run dry because of the fish. Ditau di ske tsa fellwa ke ditshepe. There should be Di ske tsa fellwa. the springbok should not run dry because of lions. Because if di ke tsa fellwa ho tsho hore di tlo etsa dintho ditau di tlo safara. If there could be no springboks, therefore the lions would suffer. If ditlhapi di ka fela ka ra metsi, o tsho hore dishaka di tlo safara. If fish cannot be there on the sea, therefore And the sharks will dintho not tsena tse survive. modimo a di creatileng, All things that God ha batle created, ha di safara. God does not want them to suffer. Le tsamaya le nna Are jwang? we Ha together? le sa re amen ke tla rera nako e telele. Nna ebile ha ke na mabaka, ke a tata mos. Ha le sa re amen, 6 re a tsamaya. Ee. O tla mamele mena tatetse ho tsamaya. Amen. So, now here is the thing, bazalwane. Nancy Ntoke. Message you don't bless her. Amen. Now, Sheba, Look, ho omelletse. there is a famine in the city. Modimo a re ha o ka omella, ho na le motho If you can run dry, there is somebody yeo a tlo safarang. that is going to suffer. Wa tswa molaetsa ke le jwetsa ngwana o. You see, this message that I'm teaching you O about na le baruti ka hare, o na le has nna. pastors in it. Ene le nkutlo tla le thusa. And Nkelani Ntiva is going to aid you. Modimo a re molatswana God said, you brook, ho ka omella hohle mo. there could be a famine everywhere. Mara wena, But you there's no way you ka omella. Now- cannot run dry. That time, Ngelo xesha, Modimo God a se ro favora molatswana, is not like He is favoring the brook, but Modimo but God, o file o etsa molatswana ona wona o ska ba o hloka, He makes this brook to because o not batla be molatswana ona because He wants this brook a o sebedise o provide Elia. to use it to provide for Elijah. Then ha qetile And then after, o re ho Elia, He says to se ke Elijah, laetse le magwaba I've hape ordered ravens hore magwaba a o hlokomele. for ravens to provide for you to Jwale ke take batla ho care. tlisa molaetsa ona ho rona re le batho, I want to take this message to us hore re humans, understand hore modimo principle ya ntate modimo o to operate jwang. understand the principle of God. Now Elia a nwa metsi, Elijah drank the water. itse metsi a fela. When the water was not there, Ha metsi a fela, when the water was Ver- depleted, verse 8 verse 8 of the e scripture, re
It says, Iri modimo. Sehloho sa teng se re, sehloho sa teng se re Elia le mohlolohadi wa Sarapeta. Eh, Verse 8. Lentswe la morena la fihla ho Elia la re, tsamaya o ye Sarapeta e Sidoni, o yo dula teng. Ke se ke laetse mosadi e mong wa mohlolohadi hona moo hore a o fepe. butleng pele. Teboho Makgware. verse 8. Then the Lord said to Elijah, now go to the town of Zarephath near Sidon and stay there. I have commanded a widow who lives there to feed. Mamela he. Listen then. Ntjhebeng bazalwane. Tijongeni. Itse modimo a sheba hore molatswana kona o tlo fellwa ke metsi. When God saw that the brook is running out of water, Modimo ke yona. nanku Thixo, Aya Sarapeta. he goes to Zarephath. Le Sarapeta mane. Even there in Zarephath, O sontso na le tlala. there is a famine also. Sarapeta o sontso na le tlala. In Zarephath, there is a famine. Sheba modimo o etsang. Look at what God did. Ema mane shwanile. Modimo ya Sarapeta. God is going to Zarephath. Are wa bona tlala e He says, you see this famine e affecta batho ka kang. is affecting a lot of Mare people, enwa. but this Ha ke tlo mo dumella specific hore a one, fellwe. I cannot allow him to run A le dry. utlwe. Ha ke a le nkutlwe. And indeed, Jwalo ka le ntho ho tekeng brook ke eng ka Sotho. Molatswana. Jwalo ka molatswana ona. like this brook, Modimo a sa o dumelleng hore o fellwe. God did not allow it to run out of water. Modimo a re God says, Sarapeta kwa in Zarephath, batho ba ya fellwa. people they do not Batho ba have food. fellwa ke ditjhelete. People they do not have money. Batho ba fellwa ke di-grocery. The grocery Batho ba is fellwa ke dijo. food is depleting. Modimo a re tlo ke ye Sarapeta. God says, let me go to Ke lo Zarephath protecta dijo tsa mosadi yana hore di ske tsa to fela. protect the food or the grocery of the widow. A le nkutlwe. Anidiva. A le nkutlwe. Reteboshate. A Aye. le nkutlwe. Anidiva. Le pa le shapa matsoho fela mamenemene. Ke o shebile la o shapa matsoho o shapa o sa nkutlwe itse fela. Now, shapa pulane. Look, Shapa nthwena. Ene le shebe. jongani lento. Modimo a tiisa a ya Sarapeta. Thixo wabaleka waya Ha fihla Zarephath. Sarapeta re sera mosadi He says, you woman, ke tlile fela o tlo protecta phofu ya hao le oli I came here to protect your flour and oil hore wena o ska ba fellwa. so that you cannot run dry of. Ene modimo a re ke etsetsa hore o ska ba fellwa. When God was saying that, I do not want you to be E depleted. tshwana le yane ya molatswana. It's the same as that one of the Molatswana ona hore o ska fellwa for this brook to not run o dry. no sa favoruwa. It was not favored. There was nothing important ka molatswana ona. Ho no sena ntho e bohlokwa But with the this brook. only thing Kodwa hore into molatswana ona o ska ba fellwa for this brook to e not ne le hore run dry. fela modimo o tlo sebedisa molatswana ona ho provider Elia ka molatswana. It was that God wanted to provide for Elijah Now, using the brook. when modimo a ya Sarapeta When God was a lo going to thibela Zarephath, mosadi wa Sarapeta hore a ska fellwa ke dijo. protecting the woman of Zarephath, It was the same thing e tshwanang le ya molatswana ona. Ibinto efanayo with the Mosadi ona na sa favoruwa. There was nothing special ka yena. there was nothing special with the widow and she was not favored. But modimo na re tlo ke etso ska ba fellwa hore hona le motho e kwa tlo ho mo fepa ka wena. God was saying that I do not favor you, but there is somebody that I'm going to feed through you. Jesu. What is so hlanga? Ohlangana ekhaliwe. Modimo a fihla re molatswana. I mean, mosadi wa Sarapeta You woman of Zarephath, ska ba fellwa. do Tlokwana not Elia. run dry. Ha modimo a realize hore e molatswana o When God realized that this o brook bapetse role ya teng. played its role,
o santsa a preparela Elia o santsa a preparetse Elia mosadinyana. God has prepared Now, something for ke Elijah yona ntho- using a weed. ke yona ntho e nshapang Not sitting better. be ke le tlohela And then I leave you. nna le ke la tsamaya Noma ngihamba. mara le siye monehelo gape Kodwa nishiye umnikelo. nna le ke la tsamaya ke yona ntho e nshapang Nansi into better. when modimo a re ho Elia When God said to Elijah, tsamaya o ye serapeta se ke laetse mosadi yana o ra o hlokomela go to Zarephath, I've commanded a widow to feed you. that woman Long o ne a fast, sa afford did not afford. mara the same person ya sa afford modimo mo tshepela o hlokomela moprofeta. But the same person that does not afford, God entrusts her to provide Aya, for the ne prophet. utlwa? And it's ga re fine. yona e deep haholo yana Hayi, Nkosi. because bible e re Go- go when back the Bible. Elia a fihla sarapeta When Elijah got to a Zarephath, kopa metsi asking for a water, kopa le phofu asking for the mosadi flour, yana o re ho Elia this woman says to ke him, tsa o qetela phofu the tsena last one that I do have, oli yana ke o qetela this oil is the but last one. modimo God to o teach kgona ho tshepa mosadi enwa was able to trust this ho woman provide to provide a sa kgone engenabo a bukho, sena le bongata not having plenty. o emetseng wena man I read bosha. wena o emetseng ausi wa ka wa bona party eno yona You see that power. ga o sa e utlwa If you did not feel sefapang sa ntate modimo a ke tsebe jalo tla bo foswe ke ntho bohlokwa modimo God o trusta mosadi a sa affording and trust a woman that does not afford but o mo tshepela o provide moprofeta and trusting her to provide for the prophet. Enkosi. a yena yona e ba le sa utlwa Hayi. ya e ba le sa utlwa when Elisha a fihla based in that when Elisha a fihla When Elijah a arrived, kopa dijo asking for food, mosadi yona o re this woman said, phofu le oli le a tseba ke tsa o qetela the oil and the flour is the last one. ke thona ka ditlhetsane tsena ke lo pheya nna le ngwana ka re tle re je re shwe I'm picking up the six so that I can prepare the food for my children. na wa re bue nnete Let's speak. modimo na e bona le modimo re tla re o ne a sa nagana gore mosadi wa ga afford Sizawuthi uThixo bengacingi ukuthi this woman akanabo ubukho. go tsana ke na le nako because ke fitlhile late ke kopa se ke ka ya mangolong but ke le hopotsa Let me remind you. jesu ga a tlo fepa banna batho ba 5,000 a tlo ba fepa ditlhapi When Jesus was about to feed the 5,000, jesu o re Jesus says go batho ba nang le ditlhapi tse pedi kapa To le magobe a matlhano to people that have 5 loaves and 2 fish, o re he says, o jwetsa barutwa ba gae he is telling his ba na disciples, le tlhapi tse pedi they have 2 fish, mara ntate modimo tshwanetse re thusa ba na le tlhapi tse pedi they have 2 fish ba na le magobe a 5 and 5 loaves. but ntate modimo I mean morena jesu But Jesus, o re go barutwa ba gae he says to his ba disciples, sa affording those ones who do not afford, maro a ba tshepa but he o re entrusted. fepang batho bana He says, feed. and these o tsho people. jalo maro a bona but these people ha ba no Aye, afford aye. He can see that these people, they do not afford. mosadi enwa This o woman, tshepela o tla go provide moprofeta a ntse a sa afford he's entrusted to provide for the prophet. bana ba tswana Yet he does not bogolo ba bana ba modimo afford. Many of the children modimo of o God, satane o re shapile mo who Satan is because better. every time Walk re among them. nagana go negela for ntate modimo We think of re giving to nagana God. go etsa di-responsibility tsa rona We think of doing tseo some modimo a re responsibilities tshepetseng tsona of which God entrusted tithes kapa giving Umnikelo re on the nagana side. di batla batho ba affordang ntho tseo We have the intuition that those things need somebody that can afford. Ai. Oh Jesu Kristo wa Nazareth. Au moyo halalelang. Halbama. And ntho eno wa tseba ba tla ira.
Uyayazi lento ufuna ntoni? tshwana ya gore re etse di-responsibility tsa rona ntse re shorta Siyenze irresponsibility sethu, knowing that ne re tlo imastera we were going to master kgotsa ne re le batho if we were big ba tshepang bokgoni ba ntate modimo. who entrust the Come on. ability of I'm God. telling you bazalwane, because fear ya o nehela, fear ya o thaisa e etswe gore fela re tshaba o shorta, It's made because we re tshaba o fellwa, are scared of running re down. tshaba o hloka. We are scared of But being sheba modimo o etsang, But look at what o God tshepa does. mosadi He's entrusting this woman ya senang letho, who does not mare have mo anything, tshepela o provide moprofeta wa hae. entrusting him to feed his prophet. A nna ke le tlohele, qetile. Now, Manje, ntho e nqetang ke nansi into endigqibayo. wena You o tshepetswe mara haka re ke ra bua uthenjelwe bani? tshepetswe Uthenjelwe ntoni? nna ke tshepeletse o rerela batho ke neno ke le rerela ke a etsa responsibility yaka Ndithenjelwe ushumayela, ndim lo ndiyanishumayelela ke namhlanje. tshepetswe I'm doing nna ke uxanduva. tshepetswe ho fodisa batho ke tlo di fodisa Ndithenjelwe ukuthi ndipholisa abantu. ke tshepetswe ho lokolla batho ba tlangweng ke matimona ke Ndithenjelwe ukukhulula etsa abantu. every sunday le dipaki Amen. ke tshepetse ho hlokomela dikgutsana le a tseba ke na le shelter ke na ntse ke nehela dikgutsaneng ke tshepetswe ho nehela bakeng sa batho ba sotlehileng ba senang dijo jwalo ka baebele tjho jwalo bukeng ya Deuteronomy chapter 15 nehela bakeng sa ba lapileng every sunday ke etsetsa batho dijo ke rekela batho grocery ba sa keneng kereke ba ya tla ba fihla ba ja ba qetile ba itsamela ba sa kene le kerekeng nna tsa ka ntse ke di etsa di-responsibility because ke a tseba ke tseo ke di tshepetsweng hana re ba fepa la bokae hape le la boraro ka la boraro wa phewa o smaleshwane e be le hore ho tsamaiswa le ho iswa dijo bo kae bo ke kae bophomolo phase 6 wena o tshepetsweng Jesu Jesus o ya sefateng sa feiya is going to a fig tree a nahana gore se ntse se tswela pele ho etsa responsibility ya sona thinking that it continues on doing its e responsibility. tla fihla sefateng sa feiya When he got to the fig tree, a fumana se feitse responsibility ya he sona found that it failed its responsibility. Hala, se sena ditholwana It did not bear any fruit. jesu a re handlentle Jesus said, "Enene, no tshwanetse bo na le ditholwana you were supposed to have fruit, but you failed your responsibility but you failed to uxanduva lakho." therefore from today Ukusukela namhlanje ke, ga o sa hlola o tshetjelwa ditholwana o tla omella you will run dry. because you have failed my Jesus Uhlutswe your he, responsibility uxanduva lakho. a re utlwa tsatsing le jesu a re utlwa tsatsing le Jesus said, "From today, ga ona motho a tlo jang ditholwana ho wena no one is going to eat fruit. you will be dry forever O tlo ba dry because you molebe. have failed your responsibility Uhlutswe ko etsa karolo ya hao. o tshepetswe eng wena What is it that God entrusted modimo you o for? tshepetse eng Uthi ko- because some of you Ngokuba abanye benu, ga le tsebe o le tshepetswe dintho tse itseng you do not know that there are some of the things God is entrusting some of you you le for. tshepetswe dintho tse itseng Some of you, but, you are but the entrusted. problem Ingxaki ke, are you proud to say responsibility ya ka yo modimo a tshepetse yona ke a e etsa o nka itshapa sefuba to say that the responsibility that God has given me, I'm doing it. Hai, sefate the tree, sa feiye the fig tree, when jesu a se sheba when Jesus, baebele re o na lapile the Bible says, a ya ho sona ka tumelo he a went ya ho sona ka tshepo with faith, a le so fela sefate sane certain that
modimo o se file responsibility God has given ya you go the re se beye ditholwana to bear fruit. jesu ga ya go sona And Jesus a le so gore said sefate sena that this se etsa responsibility ya teng it's doing its a responsibility. kopana le sefate He collided with se faitseng responsibility ya sona failed its go fitlhelela jesu until Jesus a bua mantswana sefateng sana spoke this a re go word. tloa tsatsi lena He said from ga o sa today, tlhola o beya ditholwana word you will be dry forever will go back to because you have ran away from your responsibility. Am I talking to somebody? Ndifuna uthetha nomuntu. Rethebo shate. Hayi. Hayi. Hayi bayethe kwenyama kaJuda. Hayi. Here is the problem. Nansi ingxaki Ya batho ba tshepetsweng dintho. of people that God entrusted Tlo nke le thuse bana something ba ka. from them. Tlo nke le thuse. Let me aid you. Tlo nke le thuse batho ba tshepetsweng dintho. Let me help you, you people who are When o entrusted. bala buka marena bobedi, When you study the book of chapter 2 4 verse number 8. chapter 4 verse 8, Mosadi wa Shuneme a Shunammite o na woman tshepetse ho provide Elisha moprofeta modimo. was entrusted to provide or to feed Elisha, the prophet of God. Are we still together, Bazala? More. Mosadi wa Shuneme The o Shunammite na trusted to provide moprofeta modimo. was entrusted to feed the prophet That of is God. why Kuko, that woman, Lomfa, when I bona Elisha, when he saw Elisha, tshebe Bazala, when I bona Elisha, when he saw o Elisha, na mohlaba ka dijo. ebemni kuku. E tsho jwalo Baebele. The Bible says, Why mosadi enwa why this a woman na fepa moprofeta? was feeding the Because prophet? she understood Nothing. her responsibility ya modimo mo tshepetseng yona. God entrusted That is why this woman did not fail the responsibility ya modimo mo tshepetseng yona. God entrusted her Ke for. kopa o botsa o tshepetswe eng? Let me ask you, uthenjelwe ntoni? Tshepetswe eng? Uthenjelwe ntoni? And ha eba o e tshepetswe ntho eo, If uthenjelwe lo, can you say o you proud ka re wa e etsa na? unka ichapa sifuba to say that you are doing it, Kapa wena o sheba maemong or ujonga izimo a o leng ka ra ona. that you are in, Then o qetile o mamela maemo o feta lentswe la ntate modimo. that you obey the situation more than the word of Let God. me talk to somebody. Makhulume nomuntu. When Elia a fihla Sarepeta, When Elijah o comes, fihla re o mosadi yona, he arrived to the mphe metsi ke nwe, give me water to drink, mphe le bohobe give me the bread. ke je. Mosadi yona o re This woman ka modimo ya phela God take God a pillar. ke na dijo, I do not have o food. setse phofo e nyane, There is the last go flour that setse I have, oli e nyane. and the last oil. Mosadi yona wa yana tsho jwalo. Why this woman was ended? Satane o la batla mosadi yona Satan wanted a this woman. tlohele o sheba lentswe, Ayakujonga a shebe maemong. ajonge izimo. Because Satane o la batla ho rerela mosadi yona You wanted to preach to gore o fana jwang, that how can you give? o shota, Yet you are o in fana jwang, How can you o na le pikinyana. Yet you have Mosadi yanwa How do you a hana basalwane ho sheba maemong, you look at the situation? a dumela lentswe la moprofeta wa modimo. She obeyed at the words of the prophet. Your problem, On the words of the prophet. God bless you my boy, God bless you. Retebo shut. Your problem, Ingaki. ba bang ba lona bana ba ka, Some of you, my children, hey mondiale, then they differ the problem attention. you give your problems attention. You fix your O eyes di on them. mamela le ho feta You obey them more than lentswe la ntate modimo. the word of God. To an extent ba bang a ke tsebe wa le na le dibaebele. Okufikele ndizibuza ukuthi kuthe abanye benu ninazo To an extent a iBhayibheli? ke tsebe wa le tshwara dibaebele. To an extent that I do not know what Because you some carry of you Bibles. o na le Bible, Some of you ninazo iBhayibheli. translations are different, Different translations. but the same lentswe leno le o le la modimo. But that Ha o le word, tshepe, ha o le dumele. you do not obey it. You do not even believe it. Nkosi yesulu. Khuluma moyeni. Now, Manje, mosadi yana a re Elia, this woman said, Elijah, monna ke a shota man.
I'm in shortage. But ka bomadimabe, Gelisha. because o ne a sa tshepetswe, o ne a sa fuwe responsibility. Because she was given a A responsibility. tshwanela e etse a ntse a shota. She had to obey, yet she was in shortage. Bomme le bontate hleng dumelleng ke qete. Oh, Mama, no, Tata, allow me to Because o finish. ne a sa e tshepetswe. Because she was already entrusted. Maemo Situations a mo rerela hore wa shota wena. did not preach to him to Mara her to say bothata. that you are in shortage. Bothata responsibility. The problem O e is the tshepetswe. responsibility. O e tshepetswe. She was entrusted for. O tshepetswe eng wena? What is it that you are entrusted for? Now, ba kwala Bible, qetile. Now, Manje. there's a verse ereng There is a scripture that says, Jesu ha re ho barutwa ba hae, when Jesus said to his disciples, fepang batho bana. feed these people, Barutwa ba Jesu. the disciples of Jesus said, Ke ba ra no ha re ba lokole batho bana ba lo ipatlela dijo. Jesu ra nna ne ke re le ba fepe. let's release them so that they go. Jesus said, feed them. Jesu Jesus, o re ba fepe. he says, Ke la Jesus, ba feed lokolla them. ba tsamaye. Do not release them to go. Ba fe. Feed them. Shaba Jesu e etsang. Look at what Jesus did. Jesu ya tsebang Jesus that knows maemo ao batho bana ba leng ka hara ona. the situations that these people are in, Hore ba na le ditlhapi tse pedi that they have 2 loaves le mahobe a and 5. 5. Mara Jesu ba tshepile still. But Jesus O ba trusts tshepile, them. o ba tshepetse o ba di provider. He trusts them to become Bazalwane, o- providers. ba tshepetse o ba di provider. Jesu ha ba sheba di, o ba bona as the provider. When Jesus looked at them, he Because sees ho shota ha providers. bona it was not a big deal ho ntate Modimo, Because ho Morena their Jesu. shortage was not a big deal from God. Because Gokuba. tlonke le mamela bana ba ka. Mphe khouku ngwanaka. Tshela hle ngwanaka potlaka. When you know coke, When I'm drinking this Coke, e be fela. iphele ke. Ha e fela. Xa iphelayo, E fedile ho nna. iphele kum. Mare manufacturer ya coke e ntse na le coke. But the manufacturer of Coke still has Coke. Anna. Aye. When Jesus are When Jesus said for the disciples, to his ke a disciples, bona le a shorta. I can see that there is a shortage, Mare ke le tshepetse ho provide batho bana. but I trust you to provide for these O people. na tseba He hore knew di disciples di a shorta. that there is a shortage, And o na tseba hore di ka nna tsa fellwa. and he knew that they can run But dry. Jesu, But Morena Jesus, Jesu o na tseba. Jesus knew, Le ha ba ka ba fellwa, even though they can run dry, manufacture but the e leng manufacturer Jehova. of it is Ya Jehovah yentseng lehodimo, that created ya heaven, yentseng lefatshe, that created the ya earth, yentseng ditlhapi, that created the fish, ya yentseng ditlhapi. that created the The fish, manufacturer himself. the manufacturer. Jesu o na tseba hore Jesus, le ha le ke la fellwa, even though you can mare manufacturer but the manufacturer e tla kgona ho le provider lona. able to provide for A le you. utlwe bazalwane ba. A le nkutlwe bazalwane. Now here's the thing bazalwane. That's it. Here's the thing. That's it. Ntho e re shapang ke eng? Into better your healing. Re doubta manufacturer, Without the manufacturer, mare re tla kerekeng ya hae. but Caesar. Re doubta Modimo, Without God, re doubta bokgoni ba hae, without his re ability, doubta matla a hae, without his mare re a power. mo rata. God was And that is why Kungko. ba bang ba rona mo Some of your responsibility uxanduva yo lakho tshepetsweng yona that you were o e trusted, feila ka baka la ho sheba bohloking ba hao. you are failing it because you are fixing your eyes on your needs. Jesus says, Fepang batho ba re morena re na letho. feed people. And they replied by saying, King, we do not have anything. E Lord, mong- e mong a phamisa letsoho. there's somebody that raised their hands. A re nna ke na le bonyane. He says, I have little. Mamela pula. E mong a phamisa letsoho a re nna ke na le bonyane.
Omnye waphakamisa isandla wathi, I have little. Bonyane The ha little ba thibela motho yona ho fana ho did nehela. not stop this person from giving. Enkosi. Re ke na le tlhapi tse pedi batho bana ba 5,000 ba dutse mona mara nna ke na le tlhapi tse pedi. Mara I'm willing to give ka ditlhapi tse pedi. He says, I have only 2 fish, and these people are 5,000 people. I am only having 2 fish. Bazalwane mameleng hle bana ba ka. Listen to me, my children. Ho na le 5,000 ya batho bo dutse mona. 5,000 of people. O na le bonyane He has little, but willing but to he is play willing. the responsibility of Udlala- giving. udlala uxanduva lokunikela. Hayi, this is- Jesu! Jesus, A re di tlisa kwano. what is sapha A di tshwara. wazibamba Because ngokuba monehedi enwa this giver wa tlhapi tse pedi of 2 fish le mahobe a 5 and 5 a loaves, ka sheba boshoteng ha hae he did not fix his eyes on the shortage le that he had bohloking ba hae. or his needs. Ntho a batla ho e etsa Le nto befuna e le ho ba ukuyenza papala role ya responsibility o modimo a mo tshepetseng yona ya ho was, nehela. was to play his role of giving. Ya bonka ditlhapi tse pedi o di fa Jesu Wathatha inhlanzi ezibini wasinika uYesu le mahobe a 5. and 5 loaves of bread. Jesu a di tshwara. Jesus hold. Utlwa Jesu hore ai Yiva uYesu uthi, a re ho ba di-disciples tsa moshemane wa ka re kwa le kereke hayi Nkosi. a re ho di-disciples He tsa says hae to his disciples, o di tshwere tlhapi tse pedi he held these 2 le fish mahobe a 5 and 5 loaves. o tshwere offering e shotang He has a shortage of but offering, still willing to give. but still Jesu uyafuna willing unikela. to give uYesu uyafuna unikela. because le monga monehelo o nehetse ntse a shota. Unikele eshota. Jesu a di tshwara Jesus held them in his mind. engqondweni yakhe. Jesu na tseba Jesus knew e shota ho yena ishota kuye, but manufacture kodwa the manufacturer a entseng ditlhapi that created a entseng dithaba a entseng mawatle manufacture a entseng dithaba a entseng mawatle a ke tsibileng ko utlwa bazalwane I don't know manufacturer a entseng lefatshe a entseng le lehodimo yona ha e fellwe. he cannot Manufacturer ha e fellwe le ha wena o fellwa but the manufacturer ya hao ha e fellwe yona. God bless you ngwanaka. Ha e fellwe. sosaphelelwe rethebo shate. Hayi. Woo. Jesu Jesus a re mamela he uthi jwale mamela nthona ya o fana ho tswa bohlokeng ya tshosa lento yokunikela from a place of not having anything. ya tshosa batswala It's and terrifying. ke eo satana a tshwere matho a ngata ka yona. Yileyo Satan abambe abantu abaninzi. Most of the time some of you Abanye bethu, you know why le se le sa nehele. you know why You know why le sa tithe? not It is because Satan le tshwere ka bohloki le ka ho shota. Satan is using your shortage and your needs. Wa shota wena a shota. Jesu a re tlile kwana a di tshwara. Jesus said, bring those 2 fish. Babile ke ratang e re a le lala sheba hodimo He looked up the sky a re and he said, tlhapi tsena tse shotang di entswe ke wena. these 2 fish as short as nguwe. Bobe bona bo tswa lefatsheng le entsweng ke wena. This bread come from the world that you created. O entse dithaba o entse mawatle. You created mountains and seas. Retebo shate. O ke wa hloleha Ngeke uhluleke ko multiply. to bring multiplication. Now mmamele bana ba ka ke tle tloelle hleng. Listen, my children, so that I conclude. Now it's risky Risky. and that risk Risky ya o fana ho tswa bohloking le bonyaneng of giving from a place of e shortage shapile and a bana ba place of ntate modimo. need
ibetha abantwana bakathixo o fihlela ba feila responsibility ba tshwana le sefate sa feia. until they felt they have responsibility befana like a fig tree. Why? Kutheni? Because most of the time Ngokuba wonke amaxesha when le tshwantse le bapale di-responsibility tsa lona, when you're supposed to pay your responsibility, ba bang ba lona tlo nke le jwetse some of you, let me tell you, la mpona ke eme mo, you see I'm standing here. ba bang ba lona Some of you, modimo o tshepetse ho nhlokomela. uThixo ukuthembele ukuthi unakekele uDr November. Mosadi wa Sarapeta A woman o of na Zarephath tshepetse ho hlokomela Elia. was entrusted to provide for Elijah. Mosadi wa Shuneme A o Shunammite na woman tshepetse ho hlokomela Elisha. was entrusted to provide for Elisha. Anna o Hannah na tshepetse ho hlokomela Eli. was entrusted to provide for Ba bohlale Eli. ba botjhabela, The wise men from the east, modimo ha ka a hlokomela Jesu. Jesus did not take care of. That is why Bible God did re not Jesu take care of o ile a Jesus. tswalwa staleng sa dipere. That is why the Bible says Jesus was born on the stone, A sena letho, having a sena nothing, diphahlo, not having a clothes, sena letho. having nothing. But ha qeta ho tswalwa, After people, modimo a tseba hore God knew ho na le batho there are bao ke people ba fileng responsibility that I have given the ya ho responsibility hlokomela Jesu. to take care of Jesus, Ho na le batho bao ke ba fileng responsibility that I have given the responsibility ya ho apesa Jesu. to clothe Jesus. Ba bile re ba bohlale ba botjhabela ba fihla ba re batla ya tswetsweng. The Bible says that the wise men from the east said, we wanted the one Ba that is tlo born. hlokomela modimo, They are going to take care of ba tlo God. apesa modimo, They are going to clothe ba tlo mo fa God. di-perfume. They are going to give him, Because Bible e re ha ba fihla because the Bible says ya ba that bantsha diphahlo ba di fa Jesu, they gave ba gold ntsha to Jesus. tjhelete ba fana ka yona, They gave gold and ba silver ntsha to Jesus. di-perfume ba fana ka tsona, They gave away the because it was their responsibility unto Balaam. yeo ba ne ba e tshepetswe. That was given to Jesu Jesus le ena himself. o ne o na le batho ba ne ba fuwe responsibility There were people that were given responsibility ya ho mo hlokomela. to provide for him. Luka chapter 8 be reng Luke chapter 8 basadi ba says, ne ba rapelletswe ba ntshitswe meya e ditshila, women that were prayed for, le bona o were ke ba delivered fuwa from evil responsibility ya ho hlokomela morena Jesu. They were given responsibility to provide or to take Ba care ba of. tsamaya le Jesu Behamba no Yesu. hohle ma yang teng, Everywhere ba he mo goes, provide ka dintho tsa di hlokang. providing him with everything he needs. Wena o tshepetswe eng? Wena uthenjelwe ntoni? Jesus, amen. Ka ke le sebele. Ka ke le sebele. Financial problem kapa financial challenge Bothata ba ditjhelete ha ba affect lona fela, does not only affect you, le nna le batho ba bang. even I and other The people. whole country Wonke umhlaba is jikelele affected. is being affected financially. Economy ya South Africa e shapile South Africa. The economy of South Africa does not even afford South Africa itself. Economy The ya economy Sarapeta of Zarephath, e ne shapile Sarapeta. Bibethe is Zarephath. But kara economy ne le puo In the economy that was ja ona le poor, motho ya tlang a tshejwa there was somebody that was trusted. ya tshepuwe. That was trusted. Modimo a re ke a tseba God says, I know economy ya Sarapeta the economy of Zarephath. e wele, but ka bo madimabe bona le motho e ke mo tshepileng. It's on a throw, but I know there is somebody that I trust. Mosadi ya wa Sarapeta The woman of a Zarephath. tshepuwa ka nako e thata ya economy. Watenjwa in difficult times of economy. Taba ya economy The matter of a economy, ya affecta lona it does not only affect le you, nna. even I. If ne ke le motho o mong If I was somebody, ne ke tlo re I was going to ha say, ya re tloeleng ho fepa batho, let's stop feeding the poor. ha re tloeleng.
Nkosi. Ya kwala. Modimo a bless hle ngwanaka. Ya kwala. Now, Jesu a shebela Modimo a leboha Modimo. Hore ntate Modimo ke a leboha ka tlhapi tse 2 le mahobe a 5. Modimo a multiply. When mosadi wa Sarapeta qeta ho nehela ho tswa bohloking, Modimo a ra o ke kwa hlola o hloka wena. You will always survive. You will always survive. You know why? It's because you don't feel your responsibility. From today you will survive. Now, surviving ki eng? What is to survive? Survive again. Survive again. David a bua ka yona ore le hanka le ha se ke kene khohlong ya moriti wa lefu, I always survive. Surviving ho bolela hore re a kena dinthong tse tshosang. Mara Modimo ba rena hore ha o tlo fella ho yona. I tlo etsa next. Surviving. Now, when Modimo a bontsha lerato la hao ho yena Tebo, When God shows his love to kana ka you economy, during the recession of the o economy, mmona ka hore umbona a ngokuthi o thusa ho survive. akuncede to survive. Survive. But the problem again, Kodwa ingxaki fihla jwang staging how do you get to the stage sa ho survive? of survival? Fihla jwang? How do you get to that stage or dimension? Mama Makhetha, Mamu Makhetha, ke yena ntho e ke e ratang he. nansi into endiyithanda. Nna fatshe ke o qoqele. Sit down. O tlile Modimo o itseng ho Elia, o itse se ke laetse mahwaba. God said to Elijah, I have ordered or commanded the Ha ravens. qetile ba re se ke laetse mosadi. And then he says that I have commanded Now- a woman. Ke yena ntho e ke batlang le nkutlwe. Nansi into endifuna nindivele. Lona le tla survive, lona le tla a ke batla hore le tla survive, lona shemo ka re ka be ke le lona. Hore ebe o ngwana Modimo ya senang letho le Modimo a mo tshepetse lona. Rona ba o Modimo a re tshepileng. Thina abuthi xa sithembileyo. Ho na le nako eo a sa re kopeng a re laelang. There is a time whereby God does not request Bothata ba ho but he batho commands. ba tshepuweng ke Modimo. Abantu abathenjwe nguThixo. That is why ba bang ba lona le leng so comfortable. That is why some of you are comfortable. I understand some of Yeah, you. this sees. There's nothing your Modimo a tshepetseng yona. There's nothing that God has trusted you for. You did not avail yourself when Modimo a batla batho ba mo tshepang, a ba tshepang. Ha wa ka wa itlhahisa ho Modimo when God wanted people that he can use. And not because of Modimo na sa batle ho sebedisa. Not that God did not want But to use you did not allow your availability Ha wa ka wa itlhahisa for Modimo ho sebedisa. for God to use Because there are things Because- tsa Modimo a di buleng le wena that God spoke ha ba to di you. etsa. You did not do Modimo itse o nehela ba nehela. God said, Modimo itse o fana ka ntho itseng ba fana ka yona. God said, Modimo itse hlokomela moprofeta wa ka o etse. God said, provide for my Ha o prophet." tsebe He by did not doing that Ngokwenza o lokho, forsana le availability, because when you are doing instruction ya ntate Modimo, it means you are saying Modimo lo. when you are doing an order of God, you are showing yourself, you are availing yourself, Use me. presenting yourself to God. Use me. Let me talk to somebody. Manthethe nomntu. Nna ne ke sa batle ba ke- ne ke sa batle ba moruti. I did not want to become a Ne ke batla ba pastor. taxi owner nna. I wanted to become Ne a sentse ke na le taxi owner. di-taxi tsa ka.
When I already when had my Modimo thesis. When God ampa responsibility ena, gave me this responsibility, a ke a hana, I did not refuse. ke ile ka e availa Ke ile ka itlhahisa ka gore ke etse ntho Modimo a reng ke etse. I will do this thing that God says I would do. Ka mantswe a mang, ke ile ka e availa I availed for myself. Modimo. For God. Ka re Modimo ntho o reng ke etse, ke lo re- That's what I'm saying I must ke do. lo rera. I'm going to preach. But nna ne ke batla ho ba taxi owner. I wanted to be a But taxi you, owner. wena Modimo, You you God. are looking for somebody O batlana le ya ka motho yang phase 6 a lo rera. that will go to phase 6 and preach. Ka re here I am. Dim lo. I avail myself. Modimo a re ke batla batho. Motho e nka mo tshepang ho fepa batho ba lapileng. Ka re I avail myself. uThixo wathi ndifuna umuntu ozawuphemba abantu. Modimo a re ke batla motho ya tla fepang batho ba sa keneng kereke ya hae a ba hlokomela ba fepe grocery a fe dijo. Ka re Modimo I avail myself. I avail myself. Enkosi. Wena now problem again, Nansi ingxaki. realize We are commanded. We are commanded. And some of you refused my Jesus. until God decided to O tell tsamaye you kereke bo sena ntho e reng nehela. O shwele. There's nothing here in give. There's nothing here in tithe. There's nothing here. Let me give without expecting blessing. Ke nehele fela. There's nothing. Ho shwele ho thutswitse tu ka wena. Hey man, le phela monato. And that is why when I kgwedi fedile, the first thing ya tlang ho wena ke mabaka a hao. E seng a Modimo o mo sebeletsang. Ha. Ke na le ntate a sebetsang gardeneng ya ka. When kgwedi fedile ke a mo hopola. Because it is my responsibility. Ke na le ausi a sebetsang jareteng ntlong ya ka. Ha kgwedi fedile ke a mo hopola ke responsibility ya ka. Modimo mphile responsibility ya ba hlokomela. Ke na le rato bo mam jalefa bo mang kaofela di-security ba sebetsang mona. Ha kgwedi fedile ke a ba hopola. Why? Because it is my responsibility. Ba bang ba lona o lebala le motho ya emang ka pela hao every Sunday mo lebetsa kgwedi fedile. Mo profeta wa hao, Elisha wa hao, Elia wa hao. Tshepetse ngwana ko gaire ke le tlwelle. Di se le dutse a bohloko ka uthenjelwe le ntoni kwatile. umfundisi yabuza. Tshepetswe. Uthenjelwe ntoni umfundisi yabuza. Wena o tshepetswe. Ho na le ba bang ba nqetang. Hai bang ba nqeta. O tla tabeng ya ho kulma ka kereke ha o no mmona. O tla tabeng ya ho phumula ditulo tsa kereke ha o no mmona. O tla tabeng ya ho nehela ha o no mmona. Thank you so much morato wa ka Modimo a bless haholo. O tla tabeng ya ho nehela ha o no mmona. O tla tabeng ya o tla tabeng ya ho cleana jarete ya kereke ha o no mmona. O tla tabeng ya ho nehela for moprofeta Modimo ha o no mmona. O tla tabeng ya ho appreciate moprofeta wa Modimo. Wa tla tlo mmona neng? Ha ja e fa ka sonta. So all we go amolian. But everything is something yet allow no more. Let me tell you something, man. Yo. That is why out in ile fela sonta o roba la fela because you don't have a responsibility. Hlabeleng kokwane fela o tlo fela wena o relax because you know you don't have any role yo Modimo o tshepetseng yona. He le phela monate ba. Ke a le galla wa tseba. Gore le di role model tsa ka. That is why some of you le gallang fela o tla kgathetse ke Modimo wa mobella ka thoko Modimo tla o bona, tla o bona. Wa tla focus mathateng a ka le dinthong tsa ka ke tla o bona. I can't do that. I can't.
I can't. I can't. I can't. Hey, liphela mnathi basolwana. Hona nako e reng ha kgwedi e fedile. Ke be ke re bo seleke ke re seleke tsa mo nka ntšhelete ya ke ipetseng yona le patale batho. Why ke nka ne ke beile ke na le mabaka ka yona? Because ke tshepetse ho hlokomela batho. If ne ke tshwana le wena, ke ne ke tlo re batho ke tla ba bona. Ke pushe mabaka aka. But ke na boikgethelo because ke tshepetse ntwena. Now, ha ke kwala. Ke batla le botsa potso. Modimo o protect the grocery ya mosadi wa Sarapeta re ska ba fela. God is protecting the grocery of the woman of Zarephath to not run dry. Because o na tseba. Because he knew Hona le motho a tshwantseng a thole a je. there is somebody that's supposed to eat. Ya ha o grocery o nahana wa e tshwantse hlokomelwe. Why do you think that God needs to protect Why your modimo a grocery? tshwantse a protect ya hao? Why God does he has to protect yours? Hona le basadi ba nehelang ho nna. O ka nka di-voice note tsa bona tsaka ke ba bolelle ke le ba botse ke reng. Ha ke leboa ka monehelo wa hae. Ke re ho yena wena ke boikarabelo ba hao modimo o sebedisa bakeng sa bophelo ba ka. Because if modimo a hlolehile ho hlokomela Jesu e le mora wa hae, le nana nna ka nhlokomela jwang? Mare Jesu o ile a hlokomelwa ka hore a tlisetswe ba bohlale ba botjhabela. Modimo a batla batho ba ka e availang to take care morena Jesu mo hlokomela. Where are the people ba ka hlokomela mo profita modimo ka ra dikereke? Le ba nshebeletseng TikTok le Facebook is the same. Now, when modimo ana thibela metsi a molatswana ra ska fela tebo. When God stopped the brook to stop from running out Onare of water, molatswana. he was saying that you When I get to sebedisa, there's no way you can try. I'm going to use you. There's no way that you're going to run dry. When modimo When a God sebedisa mosadi wa Sarapeta used the woman of ka Zarephath oli ya ho qetela, with the last modimo na oil, re wena ha o kgona ha diro ka lapa. he was saying that you woman, there's no way that you are going to go. Because You are going to be hungry. ho na le motho eo ke mo beileng as a responsibility ya hao. Because there is somebody that is of your responsibility. When ba bohlale ba botjhabela When the ba wise tlo men from apesa the- Jesu, you are going to clothe Jesus. bana ba fuwe responsibility. They were given a responsibility. Ba mmatlile ho fihlela ba mo thola. Bamfune until Because bana ba they got him. pushwa ke responsibility ya bona. Because they were being propelled by their responsibility. Wena What about ke you? eng e ka etsang Jesu a protecte tjhelete ya hao? Intoni engayenzi uYesu to protect your Ke mind? eng e ka etsang ntate modimo a protecte grocery ya hao? What is it that can make God to protect your grocery? Ke eng e ka etsang hore modimo a protecte salary ya hao re ska fela mahareng? Ke eng e ka etsang modimo a protecte le koloi ya hao, modimo a protecte bophelo ba hao, modimo a protecte le hore o ska nna kula? Ke eng e ka etsang jwalo? What is it that can What make is God your to protect your health, responsibility? your car? Yo e bapalang e ka etsang hore modimo a tlamehe? What is the responsibility that you are doing that will enforce God? Na so bone ntwe tjena. Le motho ya qalang ho theola, o tle motho a qala ho theola ka mora dilemo tse telele a sa tlwaela tjhelete. First salary ha ona mohlang sa first fruit. O sa phela ka re o tlwaetse tjhelete. There is no first fruit. Number 2, motho a qala theohela fela o hloleha go ntsha tithe. Ka tjhelete a sa itlwaelang. Ke eng e ka etsa hore modimo a o fe mosebetsi a ba o fe promotion?
Because there's nothing yo modimo I favorang without lebaka. When Joseph fitla Egypt, When Joseph got to a Egypt, bona mohau a favorwa ke baetadi ke baetsadibe a favorwa ke Pharaoh. Why? Because Joseph was available for Ntate Modimo to serve God. When bo Daniel ba kenywa mollong, Modimo re le kgale nke ke ba dumella batho. Nke ke ba dumella batho. I will protect them. Re ba se ke batho. Wena ke eng yo leng sure mar Modimo it's a must. Or I'm protected, it's a must or I'm provided. It's a must. Or a thibele tšhelete tsa ka le di-grocery tsa ka di se ke tsa fela. Amen. 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 Qetile. Solanka le sheba bonyaneng. O sheba bohloking ba hao. O consider bohloki ba hao. Bo manufacturer a tsebang ka bona. Bo manufacturer a tsebang hore wa shota. God bless you ngwanaka. Kwala kere ka ba tleng salata. Bohloki bo tsamaisana le ho testuwa ke Ntate Modimo. When Ntate Modimo ba tla o tseba hore wa mo trusta. Bohloki. Bohloki. How about buka Deuteronomy chapter 11? Kapag chapter 8, chapter 11, chapter 8, verse 11. Agun share ka speed. Ke le bontshe ntwe na bohloki e nngwe ke test. Chapter 8. Mbale yona mme. Chapter 8 verse 11. Verse 11. Hey, Sehloho sa teng se re setjhaba se eletswa hore se se ke sa lebalang Modimo. Verse 11. Itlhokomeleng e se re la lebala morena Modimo wa lona. Ka ho se boloke melao ya hae le ditaelo tsa hae le ditemoso tsa hae tseo ke le laetseng tsona ka jeno. E se re ha le jele le kgotsi le hahile matlo a matle le dula ho ona. Mehlape ya lona ya dikgomo le ya dinku e atile. Le disilivera ya lona le kgauta ya lona di eketsehile. Le atetswe ke tsohle tseo le nang le tsona. Ya ba dipelo tsa lona di a ikgomosa. Le lebala morena Modimo wa lona. Ya le ntshitseng naheng ya Egepeta moo le neng le le makgoba teng. Mata. Verse number 15. Ke yena ya le tsamaisitseng lehwatateng le leholo le tshabehang moo ho nang le dinoha tse mahloko a bohale le diphepheng le naheng e omeletseng Le naheng e omeletseng moo ho neng ho sena metsi moo ho neng ho sena metsi. empa a lefa metsi a tswang lefikeng Bona Modimo la etsa moralla. manufacture mona o hana e le dry. O na le tsela o provide bana batho ba mo mamelang. Ho le dry. Ho sena metsi pula e sane mara o na le tsela ya o provide. Bala. Verse number 18. Ha le le lehwatateng morena o ile a le fepa manna ao bontata lona ba neng ba sa tsebe hore a le kokobetse a le leke A le leke. qetellong Qetellong. a tle a le etsetse tse molemo. Ho seng jwalo ka dipelong tsa lona le ne le tla re Ha le ne
le lehwata teng ho omme a le fepa ka manna tlala modimo ke a lo testa ba mo tshepang ka yona tlala e nngwe le bohloki bo bong ba bang ba lona the time of o thabang ho etsa instruction eo ntate modimo a o laelang yona faith test because ne se tla le permanent no test too. It was not a permanent thing, it was just a test. Wala Bible hao modimo o hlanola fatshe ke eng e ka etsa gore modimo a protect grocery ya hao ke modimo a ka etsa gore a protect everything yona le yona ke ntho e ka etsa gore modimo a protect mosebetsi wa hao ke eng e ka etsa gore modimo a protect business ya hao ke eng some of you ha o sa tithe ha o sa nehela but ebile who else kore o no re o ska wa nehela o ska wa tithe o ba no re batla ho fitisa mabaka jwale bile o kene ha mang jwale se ro bona hlile ka dikgopo tse tsesane hore e o kene ka ra mathata e ene ha o no qala no re no mano tsa kgwedina tle se ke ka tithe ke fitise mabaka itse o ho kae o swaka e ka ro le tata jwale ka ra mathata ngwana ka ro le khansi o etsa ka mena ka wena ka mena ka wena o kira bona monna hore ha la gore ke tla mmona modimo e bile le tshotso wa tsana o fiki tla mmona hle moruti wa ka hle o modimo wa ka hle ne ke a tswana ke itse ke tlo nehela kgweding ena but yo hle ka moruti wa ka wa tlodisa kgwedi ya pele wa tlodisa kgwedi ya bobedi jwale je sentse di tlola ka ofela dikgwedi le ha batho ba nehela wena e ka ruka o ka tswa ye toilet o khutle o qetuwe gore ba ba lona satano le batlile o le thotse mo a neng a le batla teng mo o tlo tshwana le sefate sane sa feiye seo modimo a se tetseng a setela sefate a re wena seo morena seo sa se tetseng a re tlo ke tso wena sefate tlo ke kgawane le wena wes o kila utla motho a tla ka kerekeng a le dihlong kore ba ba se bile o le dihlong kore ka re ka watla ba ba le ya bo di back seat tsena ke a utlwisisa go shebana le nna ha o monate ba 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 ikentse bo gosa ba dula morao kwano mona o dutse morao kwano ha o bonolo shebana le nna because ha una le ha le mpotsa tsepo ya ka ke tla re ke Jesu o tla fela kerekeng ke mathata a o tla ka transport ke mathata ho theohela ke mathata wena modimo hana de bakala o protector nix ya hao a o hleng lona o ya sasa tšhelteng ya mofu wa e thola ha o khutla ha o kena ka tlung e fedile o emetswe le ke makula strato ebile o no thabile o ntse ba hambe pila o bohloko ba dutse still ba o hweletsa di-7 tsane ha o feta mama pay ba re mama Ooh, don't forget, Mama. don't forget mama wa utlwa ba di tseba beng ba tsona ke eng e ka etsa gore tate modimo a o hlokomele a be jealous ka wena a re me ka moto re kwa le kereke ke le rapelle hangi
Nako okwanele tizokunika okuko obonami hadi nako okwanele hey otizokuni okuko hangenako ako okwanele ti ezokuni ekauko hangenako ako okwanele owodi ezokuni ekauko thing or holo na kere re bitsa small voice matseba tla re nela ka ntwitse ka panela ka bokana go ba le ane e ka ngwana e tla go ska ba le bana le mathata na le mathata na ntse tshwantse go di etsa voice ya ne betla ke nna Jehova kere o nele ka ntwa ska ba etsa ntwe o na le mathata a kotsi ya mpe o tla etsa jwang go ka fana ka yona di marag ke dintlele ke sefate re sokodiswa go tshepa modimo qha nothing else. Nothing else. Nka monelo hao o go fihle o fa modimo tšhelete ya hao o tshwara o tshwara ka speed o tshwara ka speed Leo dimoli lukileli Leo dim lukileli Ya pomola tere Ya pomola Oh
Okay. Ke bo mang batho ba nang le bothata ba tjhelete le ba grocer. Ke ba di tlo rapela. Ka speed fetela pele. Le fellwa ke dijo tsa lona di fela le sa tsebe di le kae. Uphelelwa kukutya, unengxaki yezimali. Uthatha umfundisi athi ucela abantu abanjalo basondele baze ngaphambili azobathandazela. Bontate ba protocol ke sa dipulpiti guys di sengwa. Problem yezimali. Ukutya kuyaphela endlini. Uthatha umfundisi uthi abantu abanjalo basondele baze ngaphambili. Ayafelwa iyankwana bonta. Tjhelete ya hana ho dula dijo di dule ebile ka re bana ba fana ka tsona o le siko. O shotela go kwala phofu ka ho ropung o e no tlelle. Bana ba bang keletso ya ka bana ba ka kema. Keletso ya ka. Ba bang keletso ya ka kema. Keletso ya ka o ba bang. Nako e sa ndumele. Nako e ndumele. Askisna.
keletso ya ka ke gore mohla le ka tshepang ntate Modimo ba bang ba lona mo bophelo ba bo tlo lokiswa ke go tshepa ntate Modimo o sa tshoswe ke maemo le ke bikinyana yeo e bonang alfanda ga molaetswana ke kopa ha le fihla ha e le kene Facebookung ya Pastor November and Victoria Swift ke le o mamela pe molaetsa le hloka o mamela hape wena o tshwenya ko o hloka eng Tšhelete tsa mafela. tšhelete tswa mafela Yeah. mme a ne a siretseng yena ke mang a mokgutshwanyana wena ke eng e tsamayang ya gago tšhelete Ha ke tshwere ya tsama. Ao Le batho. le dijo ha di dule ka tlung. tlo kwa dijo ga di dule ka tlong e re ba festile moratiwa wa ka a ke rata go ema nako e telele jwang mama wena ke bothata ba go se tlhalosang Le dijo tse sa duleng. tlo ema ka pele ka mona moratiwa wa ka ke a o rata o tseo o rata ntate Modimo akere tšhelete le grocery di dule ka tlong tlo kwa mistat wena e re ba fe stool o dula ka pele modimo wa ka ke rapella metsi ana ko rapela ka lebitso le phelang pegrites moya phamisa matsoho lona moya o nkang tšhelete tsa lona na le batho ba tshwantseng ba eme mona se ka tshaba tlo o hloka o tla mona tlo o na le moya o jang tšhelete ya gago o na le moya o jang di-grocery tsa gago tlo le mme a na dutse morago mane tlo wa ntho tse di-scotche tse redi tlo rapella a ye ee tlo rapella fela e tlo rapella fela go ka kgalla go rapella pegreptizer matsoso bulang dati o di setse kuma so tshela modimo wa ka ke di rapella ka lebitso la Jesu e re modimo wa ka moya o nsenyetsang o tloa tsatsing lena moprofeta wa bophelo ba ka wa o kgalemela moya oo moya bua moya o nkutswetsang ditšhelete dijo ntho nngwe le nngwe ke bang le yona go na le moya o utswang dintho tseo moya o ne ke o kgalemela ka lebitso la Kreste lebitso la morena Jesu e bitsa hape moya wa boshodu ba ditšhelete moya o utswang dijo tsa ka le tsa bana ba ka moya o nkutswetsang ke o kgalemela ka lebitso la Jesu go tloa tsatsing lena ka lebitso le nang le maatla tswang le a tsamaya le tlo molokola kre le a tsamaya buela modimo le a tsamaya buela modimo le senyetsa nako le a tsamaya yena le nka eng ya hae le nka eng Tšhelete. le bakae Ke gona family na heno. le bakae Ke nna fela. le nka jwang tšhelete ya hae Galala di tšhelete. Ai ba ke mo sokodisa e khutlisa. ba loi Khutla ke se. le rona mare re a di tlwaela wa tsa ntho tse ding re a di tlwaela la opola ne ke na le di-stickera tse ne ke lefa tsona ke re di kenya ka di-walleteng ya ba ke a di tlwaela ka ba le di-anointing oil ke anointa dintho
le nna tsa ka di-wallet ne ke sa tlhole ke di tsotella ke di beya fela, and then maoba mona se ke rapella motho bale ba ra wena re nkile 200 fase walleteng ya hao, re kwala tšhelete tsa go ka 200 re nkile walleteng ya hao. Now tlo le utlwe le re le nka tšhelete ya hae, le nka tšhelete ya hae he sala a nkadima tšhelete ya hae bokae, o na nkadimme 1,000 ranta wa isa kae tšhelete eo? ka e tsamaisa ka tsamaya le ka jwetsa monna wa ka gore ke na le mathata a koloi, go na le mo ke batlang ge teng. Ha se yana a buang, batho ba qalang ho tla se yana a buang ke baloi ka ho yena. La isa kae tšhelete eo? Ga tsamaya ga lo e sebetsa, Le sebeditse bokae? re sebeditse yona 1,000 ranta a na sa itse re e kgutlise le jwalo, La e etsa 1,000 rand eo? gore tšhelete ga e fitlha fela e dule e na le mathata, ene mathata e beya dikoloi fela. Ga e fitlha fela tšhelete tshwanetse ye koloing, koloi e robeye ka bola e sa robeye, bo ba le ntho e leng gore o tshwanetse a e patalle tšhelete ga e dula, ga e fitlha fela e tsamaya. Ke baloi ba e buileng he, a etse molomong wa tšhelete mamorena ke Ntate Moruti, ke tjhelete. wa le nka tšhelete mamorena jwa wa le nka tšhelete mamkapana ke mamkapa wa le nka tšhelete ae ke mamorena wa le nka tšhelete ae le nka jwang tšhelete ae le a enka tšhelete ae le ntshenyetsa nako lona le etsa utlwa baloi utlwa yena ba mo nkela tšhelete jwang le re le etsa eng ka le thudisa koloi ya hae and then insurance ya nyoloha, tšhelete ya nyoloha. ba re ha ba thudisa koloi ya hae insurance ya nyoloha, now le tšhelete o tshwanetse a nyolle tšhelete le bakae le bararo. So yena le mo nkela tšhelete ka ho etsa jwalo, le mo kenya di-accidenteng tsa dikoloi, le mo tsamela ngakapa le iketsetsa. Re na le ngaka ya rona re iketsisa sone, re ngaka tšhitša. O ngaka tšhitša wena o ngaka tšhitša o ntate kapa monna o mme o dula kae? Ga seterateng sa Re tla kopa ba pina reng sizohlangana le a tsamaya le a tswa ho yena le tlo mo tlohela kere le tlo mo tlohela le a tsamaya kapa a tsamaya ha ko utlwe le reng le a tsamaya le a mo lokolla yena le nka eng ho yena mo tlohelle o rata bohlale. le nka eng ho yena le nka eng Bohlale ba hae bohlale ngwaneno. o qala ho tla O ke tla kgale. Ba ga mo lebasa ke re ke ena ga mo tsamaisa tse ding. la mo lebatsa kereke la mo tsamaisa tse ding Just se ke tle pele. bua le nna la mo lebatsa kereke la mo tsamaisa kereke tse ding so yena le nka eng ho yena Re nka bohlale ba hae le tjhelete ya hae. le nka bohlale ba hae a ona tsamaya kereke ena O na sama ke re ke ena. ka le mosefe Ha ke sa hopola mare se teng. ba le motloedisa kereke Yena magono o na tla a tjhaka a ba sa tlohella ho tjhaka. so le nka bohlale ba hae Re bonkile bohlale ba hae le tjhelete ya hae. Hwane ke motho e le hore ha tshwere tjhelete o etsa ntho tse kgolo, o entse ntho tse kgolo, o etsa diselemo wa hae Tombstone. Ngwanana re tsebe taba ya hae keng. so ska la kwata le ba kae ho yena O botse le company ya security. o butse company ya security Dintho tsa hae company ya security a na e fumana sekgae. Certificate a na se fumana. O ka tswele pele. le
fasitse company ya hae. eya o batla tswele pele tsa mošoba a bona ntlo ya bona o batla tswele pele jwang a tlo iketsa clever O batla ho etsa ntlo ya bona. o entse bentle o kentse le paving ka ntlo jarete o maneng a etsa jwalo ngwaneo o nana ke clever Jwale tjhelete yona le fasitse jwang ya hae? Le fasitse jwang? re fasitse go neneng ga a itshwara fela ka letso la hae ga tsebe o tla bantsha balabala ga tsebe na o entseng ga reka fela ya nyamela Le nka jwang he tjhelete eo? yo go enka ga enka Jwang? ga enka Jwang? ga nyametsa Jwang? Nhlalosetseng jwang? ga jwang Le nyametsa jwang? Le nka ka moya kapa le tla straight le fihle le nke? Le lata bankeng kapa le lata walleteng? ga swipa fela a swipa kapa ga tshwere tšhelete ya nyamela Le bakae? Le bakae? Ke botsa la potso, le bakae? Le bakae? Le bakae? Ke le botsa la potso. Le bakae? Le tlo njwetsa ke? Le bakae? Le 7. Le tlo mo lokolla hle. Okay. Dale. Ba 7 ba kwetse company ya hae. Metsi hle ntate. Hle. Le nka tjhelete ya hae. Le nka tjhelete ya hae. Le nka jwang? Le etsa? Le a ibutswela bosiu. Le bakae? Dijo tsona le a di nka le tsona? Le di nka jwang dijo? Le di nka ka moya? Ke a tla. Le yena le mo nkela dijo? Le tjhelete? Le mo nkela dijo le tjhelete? Ha ke utlwe le reng? ka tšhelete le dijo Le nka tjhelete le dijo? Le di nka jwang? o hirisa tšhelete kere O hirisa tjhelete? And then? ge nkile ngwana hae obane ngwana hae gela ga mokudisa gagolo beke e fetileng o na sa theoele O ile a spenda tjhelete ya ngwaneng wa hae? Kapa le nkile ngwaneng ngwana wa hae? hae ke ena a dirisang tšhelete gagolo Ee. jale ngwana hae re batla tšhelete go yena La nka bokae? be re mokudisa Ee. La nka bokae? a nka 2,000 rand La Re e sebetsa? ge shera Le e sebeditse? re e sebeditse Jwale dijo le di nka jwang? Grocery le nka jwang? jo ga ke re tšhelete re ka grocer jale re la ga nka ga fitlha ga nka tswekere La isa ka tswekere? ga di sebetse La di nka motshehare kapa bosiu? motshehare La di nka a le shebile kapa ga di nka le kena jwang ka tlung? ge di nkile ngwaneno wa gae eo a kere ngwane wa gae a dulang mo ka mokhukhung wa gae Ee. ke ga e le gore re batla tswekere Le a ikopa? ee le phofu Itse le qeta ho di kopa? ya ba re sentse re lokisitse ntho tsa rona kere La etsa? gobaneng rona re a teneya bona gobaneng ba sa hloke re ne re sa kgone go kena Baloi ba kadima phofu le tswekere ke ba fihla ba di sebetsa? Le bakae? re four Le kotsi ke atle. Le tlo mo lokolla ke? Le a mo lokolla? Ha ke utlwe le reng? Le bakae ho yena? Le babedi? Ee. Yena le fatseng ya hae? Ntho tsohle tsa hae Le fatseng? Wa ya sa sebetse? re mo kwetse ntate Le eng ya hae? re baahisane O qetetse neneng o sebetsa sister wa hao? jo gale ntate mogolo Ka lemo sefe? ke gole bo ma 2015-14 Ha so sebetse from 2015? ee ntate mogolo ya be ke gopola hantle Why le sa hlwe le tla kerekeng? nna ke tsebe fela Ntate o ntate stopile mogolo. ntho e ka bontshora. Okay. So le re le kwetse eng tsa hae? Le kwetse eng? Le kwetse eng? bophelo ba hae ntho engwe le engwe ya hae Mosebetsi le kwetse. ntho engwe le engwe ya hae Le kwetse jwang? Le sebeditse eng? re mo loile
le mo re entseng tsetetse bophelo ba hae ka tlasa mobu le nkile eng re Ya. nkile ntho engwe le engwe lucky tsa hae a ke batla ntho o engwe tla le re engwe- bophelo ba e le botsitetse jwang ka tlasa mobu le nkile eng re kopantshe ntho tsa rona ntate ee be le nka eng tsa hae tseo le di tsetetseng ngwanena o rata ho tsamaya ka maoto ka dikalofutho ho tloha le monyane ee and then be le etsa re nkile mo a hatileng teng o rata ho tsamaya ka maoto ntate Maoto. haholo Ee. so le nkile mo a hatileng teng Ee. be le lo tsetela kae re tsetetse mabitleng tlasa mobu o lo sebetsa he ke a tla